فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan ha kami Islam, yari na isab kita niyo ha jaman-jaman na to ini, amin long ta pagbabatukan sing kita niyo, gumawa sin gusi, sin ilmu dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in piyara sin Allah subhanahu wa ta'ala papamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam at supaya roon kita niyo magkugkuyag ha amin piyara niya maun paraak niya amo na yung pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkugkuyag kana in inikatantan hikaig sin lummi sin ginhawabaran na to, labi-labi na tuod, imbigi jantong na to, amoy in kabayaan sin Allah Ta'ala lumano, mag-ig, doon hayan maglano sin pagduwarwa, maglano sin amoy in hinang sa tulaat, halaw man sin gumiini, hangkan napiarahan kita niyo sin Allah Ta'ala, kita, amo na yung Quran, mahamulya supaya in kita daran simusugpat pa Allah subhanahu wa ta'ala ring hawakto pa wakto. Ampain simusugpat pa Tuhan Rabbul Alamin na tanto na sadya in sila yan di makabutas dahin haamuin pamando diarasin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga parman sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpaibog kato sintuhan na to Rabbul Alamin supaya kita niyo tumutog doon haamoy in kabayaan niya. Biya na sinagi aon hadis kudsi beta sin Allah Ta'ala piyala may ring hadila sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aki niya abdi ana urid wa anta turid in radita bima urid aghnaytuka amma turid wa in lam tarda bima urid at'abtuka bima turid wala yakunu illa ma urid. Kaupuan niya longsin Allah Ta'ala hadis kudsi ipon ko biasa ka ula-ula ini diritso kita sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil para sadya in siya nagpara pini niya dahil hapini indaak niya amoy in nagbayta ka tutaniusin kalam niya ini. Ipon ko, aon lang niya kabayaan ko. Aon da isab kabayaan niyo. Na bang kamulong niya magrida sin kabayaan ko, doon ta kamu pasan nangon haamin katanaman niyo. Na bang kamuri magrida sin kabayaan ko, doon ta kamo pananamon sin kabinsanaan haamuin pini niyo at tawakyabayaan niyo sumagawa lang sin Allah Ta'ala wayron da maakad amurain kabayaan ko. Ini panganalon na to marayaw hadis kudsi maluhay hatihon hasupaya kita niyo makabatok paamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Dahil na suratul Ahqaf ayat hangpu tagto pa ayat hangpu tagupat parman sin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Kahupuan niya lang sintuhan na ito Rabbul Alamin, bunal tuod yung mga sila amoy naghimumungan
Wayron pagtuhanan nila rugaing buat malaing kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya amo na inagsahada an la ilaha illallah. Wayron Tuhan mapatut pagtag-ipunan buat malaing kan tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang siya intunggalon pag-ibadatan subay mura isab tunggalon agaron insara niya. Damikyan bang mutiunggal na insara sin Allah subhanahu wa ta'ala subay mura isab tunggalon isa-isahon in kataan sin kakahinang sin diaak niya roon kaumakad. Bang aun biyayta niya doon kita niyo himinang, bang wala niya na kiyabayta atau wala niya na nahinang, na di na kita niyo manjar himinang. Sabab wayroon nga to kapos pa iddahan. Bihan yan bang kita nakabutas din doon. Sabab di kita makahati sinakama Islam bang bukon dahin ha puunan sabab dahin ha amin pini sin Allahu Ta'ala daak niya si mampay merekato taniyo. Amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na, laong niya. Sintuhan na to Rabbul Alamin. Amin mga sila, naghimumungan wayroon Tuhan pagtag-ipunan nila. Sa taakaron nila, karena intuhan ini amuyin, nagpayakon haipon niya. Di halaw man singgumi ini. Uwos lang niya, tumastakamu. In mahuri, nagpabuntol sila singkatan hinang nila. Doon harap pa amuyin kabayaan sintuhan na to Rabbul Alamin. Na, bang sila miuntol na roon, laong sintuhan Rabbul Alamin, pala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wayron nakabukaan nila. Wayron nakabukaan nila. Bang sila timututog doon haamuin ini piyang daakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labay ding hasimingod hakakahinang sindaak sintuhan na to Rabbul Alamin. Aminimbyata sin Allah ta'ala wa ma'ata kumur rasulu pakhudu wa ma nahakum anhu pantahu. Na uno-uno na sadya, hindi matong maun kanyo, dahin haraak sin Allah Ta'ala, pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon hadya kamuhan si bingod, kumawa. Na uno-uno na yung piyanglangan niya. Hati niya uno-uno na in biyayta niya rin manjari hinangon na pag-agama sin Allah Ta'ala, subay na to tangkisan. Ibadat ito sa lago-lago. Damikyan, uno-uno na in mga pakaradyaan, wala niya na hinang, ayaw nakita niyo umatikat himinang. Sabab misan uno pa hinangon na to at kala wala nakalamo dasara sin Allah Ta'ala, na inyan, di kita karihilan kasanangan dahil nga tuan Rabbul Alamin gamayan mulka irihil kato sin Allah Ta'ala. Sabab na in mga Yahudi, kiarukalan sin Allah Ta'ala sa piagmulkaan niya, sampay kita ni Uriyaak, doon hayan bang umalop patuhan Rabbul Alamin tiap-tiap waktu, amuy in kita magpatilubon dahing haamuin kakahinang si mga Yahudi. Bihan. Amin di kita paagaron doon hamin pagbumulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung mga Yahudi. Bihan yan. Na, amo yadtuin subay urulon sing kita hambuk-hambuk dahing mga kakahinang. Na, doon hayan, laong sintuhan na to Rabbul Alamin, wayron nakabukaan nila sarta, wayron nakasusahan nila. Wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah. Mahita sababin silan tausulga na. Khalidina fiha. Kakal na sila roon halam sin sulga, jazaan bima kanu ya'malun. Inyan tungbas sin Allahu Ta'ala ringha kakahinang nila. Hati niya, amun tiuntot kato, sin Allahu Ta'ala imaghinang. Bukon amin magbisara. Bukon kumawa uno-uno na pakaradyaan, misan bukon dahing hatuhan, amuin hibayta inyaon manjari. Wayroon. Sabab biyayta sin Allahu Ta'ala kato niyo ha, bukayat. Laong sin Allahu Ta'ala ha mga Yahudi. Atu'allimuna Allah bidinikum. Uno, hinduan nyo in Allahu Ta'ala sin pag-aagaman niyo. Ang sa kaulaw la, hinduan nyo in Allahu Ta'ala sin pag-aagaman niyo. Bangunin kabayaan nyo, amuad tuin kabayaan ini kabayaan niyo hinangon. Amuad tuin sukaton nyo pa Allahu Ta'ala yung pahala niya.
Sin kamuin naghinang, bukod dahil hatuhan Rabbul Alamin. Nabihan yan. Ato alimun Allah bidinikum. Uno, hinduan yun Allah Ta'ala sin pag-agaman niyo. Nakita ka mo yan. Mahunit sa parkala, Allah Ta'ala hinduan ta. Sinyad to na kita biyabaitaan, awang kabayaan niya, awang day sa kabayaan na to. Sa subay kita niyo makada kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan yan. Na damikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam na nawag-tawag ha ummat niya katantan. Haamin pakaradyaan kakahinang niya. Kiyabin niya kato taniyo. Bihan, laung niya, mansan na sunnatan fil islami, sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha, min ba'dihi, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna sunnatan, وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ. Biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiyusu inna kahinang sunnat, haagama Islam, sunnat marayaw, hati sin sunnat marayaw, nagtutugda, iban sin pangnindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajruha. Tungbasan siya sin Allah Ta'ala, pasal sin sunnat na hinang niya. Wa ajru man amila biha. Iban, tungbas haamuin, naghinang da isab kaniya. Sibo da simingod kaniya, inyad to na kasingod na Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena timog da in kakahinang muro na, kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ba'dihi, min ghairi an yanqusa min ujurihim shay. Hati niya in simingod, doon, di karagdagan in suko sinsinguran niya. Sa pantunin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirihilan sin Allah Ta'ala sin suko niya. Isiyun miurol himinang sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tungbasan siya sin Allah Ta'ala, biya sin lago sin tungbas sin Allah Ta'ala, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin sunnat. Masya Allah. Kita ko kuno yan. Bangkaw nakaurol ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ibadat mo, singuran mo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya dasin ibadat niya. In tungbas, di karagdagan in sunnat. Biha. Sin amin sunnat na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan in kalaguan sin pagyanong sunna. In sunna amo na yung kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagpatarang sin sara sin Allah Ta'ala, amo na yung Quran. Amo na yung pagyanong sunna. Hati sin sunna ni tariqah. Hati niya dahanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagpasampay sin agama. Na, bangaon nagpasampay rugaing, bukon daing hatuhan Rabbul Alamin, puas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan batal sa babwayroon nabi. Mapuas daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya daing kahinapusan. Bihan yan. Nabangkaw miyakad doon, haamuin yaon, wayron kabaakan mo karayawan. Wayron kabaakan mo karayawan. Sabab nakaakad kaw haamuin, bukon mapatot agaran, karena in katantan ini kiabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan katan sunna pag iyanon, malaggo in pahala, ito irihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Bihan yan, in amin kalagguan niya. Na, at sa babiyad to, suway na to urulon in katan kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena bang kita simingod haamin kakahinang, pag iyanon hinang bago, inyan katan magpatay sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, amuan in ini longta uno niya. Alawan sin sunna in pag iyanon bid'ah. Bang intaw maghinang na sin bid'ah, matay na in amal niya, daing hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihan yan. Nahisisuin ng darahiro nakakahinang yan, nahibalik na sin Allah Ta'ala madtukan niya. Bihan. In amin uno. In amin kakahinang etuhad law akhirat. Karena Allah Ta'ala di siya dimihil karayawan, ha siyo mano siya
miutas deng hapang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan. Naman jari, dahil nga mga kaibanan, manuysuibihan, kumawa, dahil nga pikilan nila, sin panghindo sin agama, sin bukon siya amo. Bihan. Mahita kita makaian ini, bukon siya amo. Karena, ini maanahan nila, kabayaan nila. Kita kamu ayat beta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasura Yunus. Ayat kay Mantagwalo. Qul bifadlillahi wa rahmatih. Wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Baita isila ya Muhammad. In khitab harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul bifadlillah. Dain hakalabiyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa birahmatihi. Iwan sin ulong niya, lasan niya, haipon niya. Pabidalika palyaprahu. Na, daing hasarab sin amin, kalabiyahan sin Allah ta'ala, iwan sin ulong niya, na pagkukuyag na kamo. Laong sin karayan, pagduyag-duyag na kamo. Bihan. Huwa khairun mimma yajma'un. Karena impagkuyag-kuyag niyo, doon haamuin kalabiyahan sin Allah Ta'ala, iwan sin ulong niya, rahmat niya, inyan lawi siya marayaw kanyo, ring sin matipon niyo, uno-uno nakauukan niyo halaw man sing gumiini. Bihan. Uno-uno na, kakukuyakan. Asab doon, tiyawag kita sin Allah Ta'ala riha ini, Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Ya kamu mga manusia, nabunal to diyan narimatong maun kanyo in mau'izah. At niya patumtum sin pakaradyaan daing hatuhan nyo Rabbul Alamin. Mau'izatun min rabbikum. Wa shifaun lima fis sudur. Inyan nagdara ini pangubat atawa daing hasakit. Unong sakit pagyando na ini? Sakit sim pangatayan si manusia. Kaubatan sing Quran. Bihan. Hati niya, inhipagkukuyag na to doon hayan, in uno-uno na sakit, di na kaubatan sin doktor, halaw man sing gumi ini, kaubatan sing Quran. Nasubay na to ipagduyag-duyag in Quran mahamulya karena amo ining kalabiyahan mattandeng ha Allah subhanahu wa ta'ala amo ini in lasa sintuhan Rabbul Alamin haipon niya. Bihan yan. Quran mahamulya. Karena in Quran mahamulya shifaun lima fis sudur. Bihan. Hati niya makaubat siya. Bukon sa jayad to uno. Daghal mo na muna inubatan. Unang kaubatan doon, minasyabah wasyukuk. Aun sumarupa, di mo kaingatan tukurun. Amo kayaon atawa bukon. Atawa pagduarwa. In mamayta kay musing kabunnalan amo na yung Quran mahamulya. Wahuwa izalatun ma fiha min ridsin wadanas. Karena amuaunin magpaig, dain kay mo sin lumi, sin gagat sin pangatayan mo. Maun pahidayat iwan rahmat sin Allah Ta'ala. Bihan. Hati niya, mahinang sabab, kahidayatan ka, bang gyungungan mo in Quran, piyagkukuyag mo in Quran, mahamulya, sin amuaun industur sin Allah Ta'ala, hika, ini, dihil kay mo sin Allah Ta'ala, yung kalabyahan niya, bukon hajari halam sing gumi ini, labilo ba na tuod haadlaw, akhirat. Atin kumakkal kaw halam sin surga. Amo timbiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala haayat amin nabat battakaina. Yadto. Hati niya, yahsulu bihil hidayah war rahma min Allah. Makawa niya in hidayat iwan rahmat deng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama dhalika lil mu'minin. Inyan tungod sadya pa mu'min. Hati niya, wala na kalamod doon in maghihinang sin bid'ah.
In pag-ianon doon, amuin magkugkuyag, amo na im mga sila, timayma simpang hindo sing Quran, sarta kimahakad, haamindahanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma dhalika lil mu'minin bihi wal musaddiqin al muqinina bima fi. In sila amin bariman, iban nagsabunnal, iban amuy in laungta gawgot sila na maugbog sing Quran mahamulya, iban na sinsun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawiyam, tanda niya, siyambot sindukaing ayat deng halam sing Quran, parman sin Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Beta doon na ini. Wa nunazzilu. Iban lang niya. Inwawi aun. Kasab. Wa nunazzilu. Panaugan namo. Bihan. Dain ha Quran mahamulya. Amuyin mahinang sabab hikauwat nila. Sin bigi jantong nila. Nagdara sin ulong. Hati na rahmat. Dahil Allah Ta'ala pa mga sila bariman. Hati na inkawatan darunhan. Amin aun pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Buat malaingkan. In mga silaan niya yapagin hawabaran nila. Dugang mangdugang in. Amuyin kalugian nila. Sabab wala sila timayma, gamayan himinang sila sing kabayaan nila. Amo ini in kamaksuran sinamin ayat ini, daing hatapsiran sin Ibnu Katsir. Bihan yan. Amo na iniuurol sing kamatauran, sim mga sila mabaya makaingat sing kamatanan panghindo, daing ha Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in kitab laungta ini yariha lauman na to ini. Bihan. Na inyan. Damikyan harukaing ayat, aun paroon haon. Si Maksi. Kul huwa lilladina amanu hudan wa shifa. Baytay sila ya Muhammad. Inyan kata namin piyag yanon yan mauida. Ini amo na lang niya mga sila nagparat saya. Nagparat saya sila ring hapamarat saya nila nadawhat nila in hidayat deng Allah subhanahu wa ta'ala iban nadawhat nila in pag-ubat sin pangatayan nila karna in makauli sin katan sakit Allah ta'ala ra. Misan in doktor yan hindi na makaubat. Allah ta'ala in doktor sabab sadya sin ini kauli sin sakit. Bukon sila in nagpauli Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan harugay ng ayat. Kul bipadlillahi wa birahmatihi pabidhalika falyafrahu. Na baytay sila, ya Muhammad, daing hakalabiyahan sin Allah Ta'ala. Iban sin ulong niya, rahmat niya. Doonhan kamu ini duyag-duyag, doonhan kamu magkugkuyag. Bihan. Karena inyan, di matong maun kay mo ring hatuhan Rabbul Alamin, hidayat niya, hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahita, sabab amo yan, in pag-ianon, dinul haq, amo in agama sabunnal, amo rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ampain agama, pianingod siguran hadya, lawi-lawi na mga sila, piag mamulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin Yahudi, iwan sin Nasrani, iwan sin mga Haruriya, pag-ianon, isin pagyanon Haruriya, amin mga sila, wayroon, ini, uno ini, di sila, kumahakad, atin niya, ding ha mga kakahinang, agama, amunin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam, bihan yan. Sabab in sila, in diara nila, akal nila, iban pikilan nila, hawa nila, in piag, ini tutuhanan nila. Bang uno'y matali nila, amuan to yung pag-agama nila. Nabihan yan, mga katawtay manghuran na agama Islam. At sa babiyad to, ando kaylo, na ando
humati kita niyo marayaw sin agama na to. Ayaw kita niyo dumuko doon hainang amuyin, wayron po unan niya ring ha, Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabab kalugian dakula kato taniyo, bangkita niyo tumutugay ng amin way po unan deng hatuan Rabbul Alamin karna in agama Islam, agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala, in kita niyo nag-agama, maun pa-agama niya, diak kita niyo, hangkan kita niyo piyapan mano siya supaya makapagtag-ipon ka niya. Wayron do kay. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way ako lang niya nagpapanjari. Hajin iban mano siya buat malaingkan hangkan ko piyapanjari indua ini ha supaya makapagtag-ipon ka ako. Na doon na yan yung pagtag-ipon pa Allah Ta'ala at pag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin duara. Bukod saan maunit, maluhay tahatihon. Duara impagyanon ibadat bihan. Uno siya, piyang daakan iwan piyang langan. Hati niya, impiang daakan, hinangon mo. Bang mo siya hinang, nakakawa kau kalagguan dakula, tungbasan kau sin Allahu Ta'ala, sin tungbas bal kalakalaan. Na, bang kau liyang patangkison, ang pakaw timangkis, nakapag-ibadat kau sa lagu-lagu ibadat. Karena tungbasan kau sin Allahu Ta'ala, bistahon in pagtangkis mo yan, to ibadat malaggo sa wajib inukuman niya. Dia kau patangkison. In himinang kau dia kau pahinangon. Bihan yan. Pahinangon kau sin marayaw, piag marayaw sin Allahu Ta'ala, patangkison kau ring ha, piag mangi sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na amo yadto in suway batukon sinambuk pambuk daing kato tanyo. Na in mga katawtay manghuran hakama Islam, in parkala pag-agama, in katan bunal, gumawa. Damikyan da isab in mangi, tumampal da isab. Bang tumampal in kasabunnalan, matan panghindo dahil Allah Ta'ala, malarakin amin hinang pag-agama ngiyanan si mano siya bukon siya pag-agama. Nabihad to sayan, insuway, hatihon sing kita marayaw, amuin, pasuron palaunsin, bigi jantong na to, in agama, Islam, dahin haamuin, kabtangan, hikabtang na to, inyan panghindo dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan babasahon na to, halawm sin ibadat na to, ingkatan dahin ha Tuhan Rabbul Alamin. In Rasulullah nagpasampay sadya. But inyan siyaksiyan sing Quran mahamol ya. In Rasulullah la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. In Rasulullah di siya magkabtangan. Haamuin hawa niya. Hati niya hakabayaan niya. Pikilan niya, haakal niya. Bukon biyato in Rasulullah. Sumakawain siya, layantiku anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Bangaon kabtangan, gumawa ding ha Rasulullah, inyan wahi ding ha Tuhan Rabbul Alamin. Uno in wahi? In wahi, amo na in Quran, dia sin Jibril alaihi salatu wassalam, maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyay ta kaniya, amo in timagna ding ha panagnaan surah, Iqra. Nabihan. Napag-ubos doon hayaon in pag iyanon lang ni hadis na ini ni katantan damik yan. Piang hindo yan sin Jibril alayhi salatu wassalam ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda niya yung pag-agama. Amuin nagpasalupamano siya in Jibril alayhi salatu wassalam miyaon na nga subuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Yaon yung mga kasahabatan. Na abang tasabuton in hadis ini, nando mahaba bihan, na di na maabutin waktu na to. Kaya sumagawa, nakapila na to, na ini nasabot ha laum sin ini parkala na to ini, programa na to ini, na masimasira kami. Di malupa mamayta si mga yan katan,
wayron maksuddo kaing buat malaingkan, bangman kita niyo makawatok magbalik, pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, makasud kita niyo ring haayat, biat bat nato kain na Suratul Ahqaf, ayat hangpo tag 2 sampai pa ayat hangpo tag 4. Amun parman sin Allah ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah, khalidina fiha, jazaan bima kanu ya'malun. In mga sila, amin nagimumungan. In Allahu ta'ala amunain patuhanan nila. At way patuhanan nila rugaing buat nalaing kanin Allahu ta'ala. Pag-ubos doon haon, nag-amal na sila, naghinang na sila. Nagpaamo na sininang, tumasta kamo. Tindukanan nila na yung katanpiang daakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yaon in jiyakahan nila doon adlaw. Na laong niya, bang nila ito na hinang na, way nakabukaan nila. Wala khawfun alaihim, way nakabukaan nila, mayta. In Allahu ta'ala, jima jaga kanila. Bihat. Harugaing ayat, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita kaw yan. In mga sila nagimumungan sing kabtangan nito. Ubos nagpa inibuntol sila. Na wayron nakabukaan nila misan yaon inipatayon na sila sa roon-doon biha. Kaya na hawak to sila song na mapatay, magnaog ka pa ni malaikat dengan taas langit, maun kanila, kaniya, bihan. Mamayta kaniya, long niya, ayaw ko mabuka. Ayaw ka mabuka. Ay na ko masusasin ni kabihin mo. Yarira kami. Nahnu awliya o kumpil hayati dunya wa pil akhirah. Kami injo majaga kaniyo. Dahil di halaw man singgumi, sampai rito hadlaw akhirat, long si mga malaikat. Kita kaw yan. Dahil hindi yan. Dahil hatuhan na to, Rabbul Alamin. Amoy ini pagkukugkuyag na to. Amoy ini mapatot na to, hatihon marayaw. Ayaw na to, palaksuhon ng pikilan na to. Harap madto pa amin kabayaan na to. Kuma kita niyo pangadjian, dahil ha Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ha sunna sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murah-murahan, papagbarakatun kato sin Tuhan na to Rabbul Alamin in waktu na to, na insyaallah ta'ala roon na hadya kita niyo hayan, panghindo asing kami, murah-murahan, in mga sila, amoy in nakaagad, wala nila tiuod, hati niya mga nakaagad sa sila, wala nila na panganal, inyaon, kakunahan na to, mag-ingat, mga katawtay manghuran. Kaya na impuunan sin amal, amo na hinang. Impuunan sin, hinang, amo na amal. Bihan. Na in pagyanon amal, amo na Quran. In ilmo, amo na Quran. Bihan. Sabab bangkaw, nag-ilmo, dugaing din ha Quran, di mabista ibadat, mga katawtay manghuran na kami Islam, mahuri, manghumbay dako kaniyo kata na waktu ini sarta pagsukor po Allah subhanahu wa ta'ala, timubtub na waktu na to. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maksud tuan bro, tingkat-tingkat pengajian, jatuh palmuka muha domini. Dalam doa matun, lapay kabut suara. Berlari pa station, malangkong maksukol. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maksukol, corona mo mapatumtum. Maksukol, dalam doa matun, istihilas pangit tahun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maksukol, corona mo pengajian, tingkat-tingkat maksukol. Station SMP may tiktawo. Salam doa, lapay kau kuya po.